U domu jednog od najprepoznatljivijih narodnih pevača na ovim prostorima, Era Ojdanić, ovih dana vladala je posebna emocija. Nije to bila samo još jedna fešta, još jedno okupljanje uz muziku i veselje, već slavlje koje nosi duboku porodičnu težinu, ponos i zahvalnost. Razlog je bio prelep. Punoletstvo njegovog unuka Andrije, trenutak koji se pamti celog života i koji za svaku porodicu ima simboličnu snagu prelaska iz detinjstva u svet odraslih. Era, poznat kao domaćin širokog srca i čovjek koji zna kako se pravi veselje za pamćenje, ovoga puta nije krio emocije. Iza osmeha, pesme i šale osjećala se iskrena radost čovjeka koji je dočekao ono što je godinama priželjkivao, da vidi svog unuka kako stasava u mladića. Sa ponosom je govorio o godinama koje su iza njega, ali i o ovom posebnom danu koji mu je, kako kaže, dao novu snagu i smisao. Napunio sam 78 godina, danas sam već u 79. Ali za ovaj dan sam se spremao kao da mi je prvi, rekao je Era, naglašavajući da je ova noć bila rezervisana za porodicu, prijatelje, komšije, kolege i sve ljude koji su deo njegovog života. U njegovim rečima nije bilo ni trunke umora, samo zahvalnost što je, kako sam kaže, doživeo da bude deda koji slavi punoletstvo svog unuka. Slavlje je bilo upravo onakvo kako se i očekuje kada je Era domaćin, raskošno, veselo i ispunjeno pozitivnom energijom. Pričalo se da je bilo obilje svega, muzike, osmeha, zagrljaja, ali i para koje su se davale od srca, onako kako nalažu običaji. Ipak, iza tog sjaja i veselja, prava vrednost ove večeri nije bila u bogatstvu koje se videlo, već u ljubavi koja se osjećala u svakom trenutku. Era je sa setom, ali i osmehom, govorio o tome kako vreme leti, kako je juče, čini se, Andrija bio dete, a danas stoji pred njim kao mladić, spreman da zakorači u novo poglavlje života. U tim rečima mogla se čuti i blaga neverica, ali i ponos čovjeka koji zna da je ostavio trag, ne samo na estradi, već i u svojoj porodici. Posebno emotivan trenutak bio je kada je Andrija govorio o svom dedi. Bez zadrške, iskreno i iz srca, rekao je da je Era najbolji deda na svetu, da to uvek govori i da nema potrebu da krije koliko ga voli. U tim rečima nije bilo naučene fraze, već čista emocija koja je dirnula sve prisutne. To je bio trenutak u kojem je svima postalo jasno da između njih ne postoji samo krvna veza, već i duboko prijateljstvo i međusobno poštovanje. Za Eru ovo slavlje nije bilo samo rođendan unuka. Bilo je to i svojevrsno svjedočanstvo njegovog života, da je pored karijere, pesama i estradnog uspeha uspeo u onome što je najvažnije, da izgradi porodicu punu ljubavi. Njegove reči o tome da ništa ne uzima zdravo za gotovo i da je zahvalan Bogu što je doživeo ovaj trenutak, odjeknule su snažnije od svake pesme te večeri. Ovo slavlje pokazalo je i drugu stranu Ere Ojdanića. Ne onu estradnu, bučnu i šeretsku, već toplu, dedinsku, ljudsku. Stranu čovjeka koji zna da su godine samo broj, a da se prava mladost meri radošću u srcu. I dok se muzika razlegala, a slavlje trajalo do kasno u noć, jedno je bilo sigurno. Ova noć ostaće zauvek urezana u sećanje cele porodice, kao dokaz da su ljubav, zajedništvo i porodica najveće bogatstvo koje čovjek može imati.